Ngi pidang sumbai phi boro shakani ka channel ka jongi but hakani ka video ka bomtas ngi ngin pe yakini ki post ki barang shulai thamai po Meghalaya yaki ba pass class 8 class 10 nani class 12 Shoban sedang yakini ka video ngi sko ban penkemau ba ngi donru yaka gaming channel ka jongi te ada pis ngutanat ban pe yaki gaming videos sngobha subscribe yakini ka gaming channel ka jongi ka link jogani ka channel ngala ai po description jogani ka video mentangin pe no yakini ki post ki barang shulai thamai yakini ki post la apply daka office jongka DY commissioner West Garo Hills mentau banai arajar phoi ki gerteng jongni ki post ki longgumni data entry operator housekeeper, hostel matron, cement carrier, enumerator, vaccinator, dresser, butt sweeper. Kelas date lanika tarik bakhadu bapilak ban submit yaki application form ki jongpi kadai hu ar pakandai tarik benai September arajar apoi. Ki educational qualifications lani ki jingpule ki badon kamban pendap syabapin apply kini post ki longgomne. Yaka post sweeper kebalai arteli pihak ban pendap yaka kelas 8 yaka post data entry operator balai kawai ke post pihak ban pendap yaka kelas 10 dan yaka matrik ke jongpi bat pediru bandan ke diploma ha ke komputer yaka post housekeeper ke balai kawai pihak ban pendap yaka kelas 10 dan yaka matrik ke jongpi bat yaka post hostel matron ru ke balai kawai ke post pihak ban pendap yaka kelas 10 dan yaka matrik ke jongpi yakini ki wiki post ru kum ka cement carrier ke balai kawai ka enumerator ke balai arteli ka vaccinator ke balai laiteli bat ka dresser ke balai kawai ke post pihak ban pendap ya ka kelas 10 dan ka matrik ke jongpi ka age limit lani ka kerta ke baredo kadai khat prasnam bat ke bahe do kadai arpunyos nam yakitu ki bakwa ban apply yakini ki post pihak ban apply online limba ka Government of Meghalaya Online Recruitment Application System nagani ka website www.westgarohills.gov.in lada kadai ka siang ka baning kong bapi apply limba ka online mode pihak ban register syai lade bat pihak ban pulih bahaya ki instructions ki bala ai hapo kani ka website ka official notification ngala ai hapo description jogani ka video te phila ban download ya ka PDF link ba ka link bangala ai bat phila ban pulih nam tu lada phikwa ban tip shushu spang wiki details